para pepapak iki ko mana ang bele proud feel kaya sih je wama hamka para siwanya ka boro pathna khabo engka ang butike salok phagena nadi kingo daiton mani result je tabung naro nugui tong mani bio ma para nai thogui tong kai ji gesa ka tale ma para deher para tat gli khatale gesang mani setak finally nokor sinai Bangalore dibagai tata tungman ni tungmai haisi tota bisna tota dari tong nale jeska bana masok ne Bangalore wati wai tong khnau tungmani mar tungmani sunai tong ne tini blog na play sak so guys once again welcome back to my YouTube channel tinte sa hai no kalam chukan channel guys kaisa kongrong no sanani bok tongmani thajingo nokor pro ang Bangalore ni bhaibero to Chennai jora thok 1400 something thok dakha and besan kilometer choli ka abang last moment of purana calculation khai phunuk nai nogo thangmani pore and this time again Chennai chimi Bangalore thang dongfuru ang thasingo afro blog khaijakliya because ang afro ke haino shopping ni bagai father thang puro bike lang thangmani ge thok dai tipika safar dakha ang 1370 rupees to busukbo naigna ta thang puro busuk thoksa phai puro busuk thok chakha tak thangka saimalis ne but jeng tau je thang tomono lama tamna kisa shortcut de phunuk tong na tamte saimalia flyover rok highway rok pas phailia tamni bo bus thangma digin ma thanai right omo bo lama ga saimalia but lama ne wai sana bypass road hai kahama khai gari gura bo kom side te because ang Chennai phaipuro lama tima phaya ban ba katal hangja khabo ginoro ba share khaiga yan ri ko pura kheta tuignang pura pepapak asa kabang ma sailap kri haisi and yang rokobna de current pillar asa kabang electricity ni jagar to saimi omo ba yang ti waisi ma phaya ko agi phan ma phaya ko dino for the first time o jaga belana kere kebe harpek ma and jaga begla no open area to exactly boza klai saimi to but ara non ja khang ngado de umti ke constantly lama kaham bai jodi thangai tongmano asa traffic kre hingai to daktin sogine ni kakhayo and moreover ang Bangalore ni bhaibro to sala phaimani ba phungo phaimani bajar geseng tubjakliya mane clear bajar tubjakliya o jani blue bajar tongmana abono ti phaja kaisa abo simino takai horo Bangalore thangte to horne abo tahin saimon tongo apurung kida cost nangsini ta cost mane tamba like mane bajar khuluki masalok nai and yongsa kongsarok amti rokta naganor blog ne enjoy khari kasar mazar kang berena moza ri nai sonor yak no bus kango no guito makhana yagra dege wow windmill ni blade mane propeller ta windmill ni bus khit papa bas rogle jes ka bhal lai ni haino lokman bus kilometer cover kha saimalia but tabo exactly 4:36 pm so bufru bo Tamil Nadu border be Karnataka border so yi thanda na kha saimalia iko lama takte se haina hai dividing jao kha kaham sokpayuka sami tongo te bisi ya nai pun Chennai te I guess sangje sawansung mote 4 bosor le nangnai kisa proper ngani ta like tabu to bela letter patra last time February same thing no te 4 bosor porok te kisa like mane wow ngane ama hema tong ta semi yang wan sumani mote ta fare thale kana fat te bo wah nice corner ini tiap naik mang kamu panangai tun gering ke gadok pura corner na thamo jaga bo haisi o mai pura nokha somso ka wati wasine haisi salko jaga siko ai ke pura kosom o ma Bangalore wati wai tong haisi tabuk but je tabu no nugui tong bio ma pura night thogui tong haisi samia GoPro bo justify khemi ang khona I guess but mogol bai thang with this blue visor superb wama hamka wama o lama ni asa ke phap o je piece lama ni je phap khak labo nang phakya to trawo wa oma tung mani of uma berak dor tak nunggu nyong kana bus kanggo bus ke no ka somoi tong ha
Watai pura pekok kaye. Sida yang laga menggunakan indah para orang kita pusing lajak. Thaisu kerai mana kosan ni rakune. Tak orang kan kayak baik kan orang sokinan ni si Bangalore. Watai manje itu. Rain kul betul zaklia. Sokite watai le thak zaklia ngai angje wansung mate be angje hisab kanya mana. Ata noita kanai sokinan ni. Serat ata noita. 10 panang mana lama traffic tong kan ke. Watai. Baik parking saya juga. Nah guys, dukan malai ka. Dukan ini mungkin ke 4 PM tea corner. Ang bina jaga wo like mane market grace jaga kaisa na noi toma kana bas kana di ko. Nilas 4 PM tea corner. Change your life with tea. Free tea for real heroes. Former army, police, doctor ni bagai 24/7 365 days lifetime free. Mane hit kiri guys ini. Yang mo dari tistam manjutun sejak anggaran nza kabin abo anggaran nza suka mama sopai ka tak salai hit ke kolok zat sabai kan ka direct no chol salte sekak sal buthanai to ka actually mane taman sanai di phungo bai di body mai waisa mai cha khala like 10 ta 11 ta cha ka bai kuito tak next stop direct Bangalore pathakis ne Bangalore thangin direct next stop ang belan kushing ho jaga wo 4 PM tea corner army ni picture rijak oboni malik army khai tong khanam ti phanang khan tisa e wati kala kha pene yarra mon khai no kha philik to kha ish pat now exactly 6:13 PM fog light on ma khasin nai tabuk kisa ish wati pene kala kha kok sala dia camera bo sinai si because anu meri mode thi bajak waterproof kala exactly hasuk bag ma danai bag wo waterproof ya wati wakai berdijang nanya saya malia guys pura sibai ne ka boro bathna ka bo i zakri bego sibai ne boro bathna ka teksa bus kango jaga mana ga nai camera sibai kana ses yera oh gana gini gun jaga gari kata ka mokol ji film malia mokol और फमा बाथा सिने हा बाथा लिया देबा ए चला तंगन से बाथा यदि दें फम बाथा ममला सा केमेरा नस्ट दं खाथिने हाजि so guys ani korona phai dong phai semia ang mai ga ta khulugri kha ta khana just GoPro camera sini sido because wati wai tong la let's go Keluar saya float deh guys. Baru saya semua sih, ayo kita proses. Obo kaisa jaga obo toll gate oron simi chini nok tongman tai 50 plus kilometer juta bisingo pura tui habi ses na hane na tabu nai do tui kari na iko marung suka mari mane watui top jak laiman simi last jora pura chini dehero ses hangge tini o bike ni omo je fog light tongmani obo ni testing kani ja sung saimaliya naigena o kani chung khobla oboni bu testing ka obo bu ses pura mane joto no marang ka pura se o bag bisingo ipad rok tong tam tong obo bu ses tong nai gena o ma chen liu angor ni waka khlo jok o kepal ani pen nai o ma se o bag bisingo mani ses marang ka he camera sa ka di kano marang ka So guys, kakhayo je oron simitai wati wakla kha engka angwan su ka ne je GoPro no media mode te thepaina phina because of media mode khulu kai angwa the proof khai ang nona video sak thumna nei ti phemani tai si obu baijar na di kosom ja obu kholobai sala khangka mokol lugya khulugi masala go wati je chara engka tai ni sikang sobaina hni bo asak speed ka di masala kha mane ani bagi onek challenge ja mane ang bele proud feel khai si je select kre ol saka ka tem kong pa tha mane kong saka time lenai thangma sa phul buji khata motob logi malai sina ang ta media mode
Enggak, ang berarti ke salok pakai nadi. Ini clear baca dengan saya nengabo kulung maya ke. Ang to obos kulung salok kalau salok maya. Ang berarti ke salok pakai nasu speedo pura marke. Col lekal. Oh mah kesang mani marka. Saya mia korang pada yang payet tong. Karon ang mic table mani pore tui. Mana tui genang mana tu wati nangjang bagai. Minus plus nak ini lilang tong saya malia. So let's go. Tapi saya hayoran simi. Kesang kata le mah pura deher pura tat geli kata le kesang mani. Kesang suka kata le. Oh mah saya ni kalau mani ses. Marka. Ih, tempat tak sih, batak. Kok tadi malia kesang suka. Kelega. Oh guys, bapak ke GoPro masuk di kana di GoPro pada dia dengan taka lama pada ke istabung nogo ten segang orang type sisa tep apa sih? On kai tak soli tongo. So off kai di sini, tangga charge sing tongo tong. Rumah sok drop yak naik ni tamu thaka 6 gonta Chennai simi Bangalore zora takme wati wai tongo 6 gonta wati yo tongmani yakapa 6 gonta yak riding gloves bisingo dai tonmani result odo yok tongmai kha sina thila ya hai omo loglogi ma phrane ob to suno to nainya washing machine riwi dryer ro phan mar omo khra satungo phrang chine ulta khaiye jebajesa haiken ma tonigrane jate tei sorani jat obo ngai tei kotong clock dibe kya obo to silia obo bodo sitonga ma hede bana sakane hepen clock digata main simani ngai to obo kisa sika tola tei siprak mani obo kunin ta main lingke obo kunung khai da bo oro bahasing obo khatai khana suyasa oro to pura 2 kg sik baccha ka khasung negedi ya ro negedi hap thang baikya mar khoble so guys nor tagwan jak tongma khana tamo hotat te biang sopai ka vlog nai tomang rok nei so ang vlog edit khai tongmani no nukha je ang pura finishing rok kun phan khase khaije ke kun phana and moreover dino firok payment dino ang je somoyo media mode thepawe mic eta thepaman pore wati te isa marka wapika amon pore norango blog khai phunungnani tam khaijani kunu somoi krika and moreover belain kesang kha wati manjang mani bisingo bo level leri tong khayango fainani sok fainani Bangalore abon bagai te kunu extra kunu phano somoi diboi norango phunungmali abon beke direct nogo sok baike mane direct phunuka ka ani bike to sujaya ko te plus servicing bo khaine nai anga bike no te use mane kas khailia ta buje servicing khaiasa and moreover sujaya moila gabani bagai bike to use jiska phano khaina nango daily use ni bagai kana phungai kana samung nang nai aboni bagai thokre thok dana bagai thangi tongo nogana ni petrol pump gai high power simisi riwo normal riyangi tongo horo sala khayuta por kise business ta asake watoi jema mane emon ke ma sala go phaiga nora khorang mani buji tonga pura kongrai ko phaithaka oh omo pura B3 obo exhaust laijak prom kalai leng mani ka video sa ka like khadi comment khadi te plus share khadi and another go saman je mileage busung ma khata mang harang joto next blog sai khna resino blog sai khna lia because of blog belen log thaka ang blog tabuno pairi display susto khaye and this pan jodi sungna musung comment ke sungdi ang norong sanai so tini blog sung sinai male feren te sa hai next blog thana babe fresh babe khaye so sending off for the day so let's go to party chikna kana sidar maro bis dal sana chuar